neza hari ibintu utegerezwa gukuraho kugira ngo Imana yinjire mu byawe. Hari ibintu utegerezwa kubaka kugira ngo Imana igendane nawe. Hari ibintu utegerezwa kurandura. Imana ntibandikana n'ibintu byose yavuze. Hari ibintu Imana yanga, hari n'ibintu Imana ikunda. Kuri ibintu byose mpemu yera kandi ijambo ry'Imana ryakweretse, hanyuma amasengesho yawe yishuka. Uriyizi Pawulo yarabivuze ngo bari mwebwe mwiyizi, mbega ntimwiyizi. Reka rero umuntu wese bari mwebwe mwimenya, reka umuntu wese aje mu bubiko bwiwe, mu bubiko bw'umutima. Haleluya. Ububiko bw'umutima sinshobora kumenya mu mutima wawe 100%. Shobora guhishurirwa bike, ariko ni wewe wiyizi. N'ibyo Imana yonyereka ushobora kubyara cyangwa ushobora no kutabyemera. Imana yateguye uyu mwanya w'iminsi 3 kugira ngo igire icyo yubaka. Mugabo ntiguforosa, ntigufata ku nguvu. Ni ngombwa wewe wemere ko Imana ibana nawe. Yarateguye inzira. Haleluya. Inzira ni inyene. Birasaba nawe ko wemera mu nzira, kuja mu nzira kugira ngo Imana igendane nawe. Imana yarateguye umwanya, yateguye n'iyereka, yateguye n'ijambo ry'Imana, yateguye n'impamvu, yateguye n'inzira, yanakweretse, yazanye icirore, ariko ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bose birare mu cirore hama bimenye ko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana ni cirore, umuntu wese yiraba makimenya. Jewe namaze kwibona, nawe wamaze kwibona. Wabonye ahantu hari ingorane, wabonye igituma warasenza amasengesho menshi mugabo ntiyishurwe. Wabonye igituma wahamagaye Imana kera ikaba kure yawe kandi yategetswe kubana nawe. Wabonye icyatumye Imana itagendana nawe igihe kirekire. Ariko Imana umugambi ifise ni uwo kukugira neza kugira ngo igendane nawe. Hari ibintu gusaba kandi urabishoboye, samananiza. Ntabwirikira gusaba bya bindi yasaba Abisirayeli, intunguru n'inuma n'ibindi. Igusaba gufata ingingo, igusaba kwemera, igusaba guca bugufi, igusaba kwitandukanya na bya bindi, hanyuma wimatanye n'Imana. Hajya ubuzima bushasha. Iri shengero ni ryo kwihana no kuruhukira muri Kristo Yesu. Iyo umuntu yihanye ataruhukira mu Mwami Yesu, Imana icinze ikaronka umutima ikibanza mu mutima wiwe. Abantu benshi Imana yarabuze ibibanza mu mitima y'abantu, nicyo gituma abantu barushe. Ariko niwihana ugasohora byinshi mu byavuzwe, Imana icinze yicare muri wewe. Sesura kwigisha, twigishijwe mu buryo bukwiye. Wamaze kumva icyo ukwiye, ushobora gukora kimwe mu bintu ngomba kukubwira. Ndatangazwa n'abantu benshi. Nko mu mwanya mbonye hari abantu bariko barasohoka bataha, nagize ubwoba, najwe. Sinzi n'icyari cyamuzanye. Ubundi hako ntaha ku mwanya nk'uyu, ntarafata umwanya wo gusenga, notuma mba nasinze. Ntacyo tuba cyafumaze. Hageze umwanya Imana igomba kukubaka, kugushingura kugira ngo ikindi kintu uciye ucomoka uwo mwanya. Wari gutuma utangere igihe cyangwa wari gutuma utabe. Uyu ni umwanya ukomeye. Ni nko kumesa impuzu, hajya igomba guca ntuyirongorora ukacugumana na ya micafu. Uyu ni umwanya uba ukwiye gufata ingingo wowe nyine. Hari abantu benshi basenga amasengesho menshi agapfa ubusa cyangwa akamipfa busa. Niba bashoboye kwihangana kuva mu gatondo gushika 10:00, kubera ko utokwihangana iminota 5 cyangwa 10, hanyuma ngo ugenda, ariko abadayimoni barakubwira ngo harageze kutabaho. None rero sohoka genda. Hahandi wari ugeze mu mwanya wo gufata ingingo, hahandi wari umageze mu mwanya wo guharigwa, hahandi wari ugeze umwanya wo guca bugufi no kwiha no kugirirwa neza n'Imana. Shetani acakubwira ngo sohoka wacerewe. Ariko ndabizi ibyo atuma Imana igutabara birahari, ibyo wajaganije birahari.
urabuze icyo gufasha kugira ngo widetermine gufata ingingo kugira ngo Imana ibane nawe. Sininya kuvuga ivyo kuko mbona Shetani ariko aragira n'ababana. Imana idufashe cyane. Nta gihe na kimwe uzobona ukugirirwa neza n'Imana wiciye inyuma y'ijambo ry'Imana. Nta kintu na kimwe mpemu azobana nawe uciye impande y'ijambo ry'Imana. Nta gihe na kimwe uzobona Imana igutabara idaciye mu bakozi bayo hamwe n'ijambo ryayo. Naha dutabarwa, naha tubonera inyishu, naha dukirirwa ibyaha, naha duhererwa amasezerano, naha turongera amapromotion, naha tufatanira n'Imana, naha turondera ubucuti cyangwa ubusabanire n'Imana, naha nyene tubabaririrwa. Bibiliya itubwira ko umuntu arumviriza ikintu cya mbere, hari ikintu gitandukanye cyangwa gifatana umuntu n'Imana. Nuko banza kumviriza hanyuma ugashira mu ngiro icyo ijambo ry'Imana rikubwiye. Iyo tumviriza ntushobora gushira mu ngiro icyo Imana ikubariye. Umuntu wese yimenye cyangwa yibonye ukora ikintu, ushobora gufukama, ushobora kuduza ibiganza, ushobora kubwira Imana ngo Mana mbabarira. Ivyo wokora byose kibereye cyane, ikimenyetso gikomeye cyo gufukama, ikimenyetso gikomeye cyo kuduza ibiganza, ikimenyetso gikomeye n'ingingo ufata mu mutima n'ijambo ugiye kuvuga n'impinduka, ingingo ufashe yo guhinduka ku byo wabaye n'igihe kirekire. Woba wicaye, woba uhagaze, woba ufukamye, woba uryamye, woba ugize kumwe gusa guca bugufi n'ikimenyetso kitwereka gucira bugufi Imana ariko igikomeye cyane. Imana ntigitaho gufukama kwanje mugabo ngo ngume muri bya bindi, ariko Imana iritaho ingingo wafashe mu mutima. Ingingo wafashe mu mutima n'ibyo ugiye kubandanya ushiramo. Rero sino kubarira ikimenyetso wokora, ariko cyane cyane icyo mpemu yera yokikubwira, ariko ndumva ngiye gusengana nawe twinginga Imana itubabarire, nta kindi kitubereye. Niba hari ikintu mpemu yera yakweretse biciye mu ijambo ry'Imana, nta kindi gidukwiye ni ukwiringira Imana ngo Mana ndamenye neza icyo nkwiye gukora kugira ngo ntabawe, ndamenye neza yuko ufite umugambi mwiza, mugabo hari byatumye nashobora kwinjira mu isezerano ryacu, ariko iyi saha Mana uracyariho kandi ugomba kugira neza. Bene data n'ababarire, umugambi w'Imana ni ukutugirira neza. Aya masengesho uri ubuhoke, uri butabare, hari amadosi utegerezwa gutabura, hari ibintu utegerezwa gukora, Imana ikinjira muri wewe, hari ibisozo utegerezwa gusenyura. Ndabizi iby'Imana yavuze were kuva mu gatondo tugiye kubiramo, ariko birakuvako, biramvako, birakuvako, biramvako. Haleluya! Mana ndaje imbere yawe, turaje imbere yawe, turaje imbere yawe abakozi bawe. Niwe waduteguriye aya masengesho y'izitatu. Uyu ni umunsi wa mbere tuje imbere yawe, uvuganye natwe byinshi. Mbonye ukoze ibitangaza, mbonye hari abantu bagenda n'ibisebe n'ibikomere mu mutima, mbonye hari abantu bari baracafuye, mbonye hari abantu bari barakoze ibyaha by'umurengera, mbonye hari abantu bagoma bibesha imbere yawe, mbonye hari abantu bagoma bari bazi yuko uri kumwe nabo kandi utari kumwe nabo. Ijambo ryawe ritara, ijambo ryawe riratwigishije, ijambo ryawe ryaduhanuye, ijambo ryawe ryadukosoye, ijambo ryawe riratwubatse, ijambo ryawe riratukosoye, riratuzimuruye, ridukuye aho twari twarazimiye, aho twari twaratakaye, aho twari twarapfiriye, ridusize mu nzu yawe, ridusize mu gutuza, mu kurema, ridusize ku murongo. Mana we, ijambo ryawe Mana, kubwira
n'izina rya Yesu. Reka hari umuntu yafashijwe atere haleluya. Haleluya. Mana yasizeho inzira, kandi ndazi tugiye gusenga. Tugomba gusenga akanya gato naho kaba iminota 5 hari Imana iza gukora. Reka dusabe protokolo batuzanira ibiseke mu bangutsi. Kibanza icyo nabonye bari kugendera Imana yambera abazigizi batatu bakwakurumisha Imana n'abagaragaro abana b'Isirayeli basengeye mu ibanga ariko Imana ije kubatabara yaramenyekanye mu gihugu Imana igira neza gusenga Imana icyo ubwira Imana bigira ibintu bitatu Imana yo gukorera kandi usenge uzamura ijwi ryawe reka ntuceceke hari icyakusanye Imana yobikora. Uri Imana igira neza Mana, uri Imana itabara barinde amasengesho zasengera uno muntu mwana uno mukobwa uno mumama uno mwana nawe undi Imana yaje kubunga atari wowe Mana mutabare Mana mutabare mumara agahinda Mana mumara ubukene Mana ugendere umuntu yari inyuma Mana mushyire imbere umuntu yasakuwe umuntu yasakuwe umuntu yirukanywe reka asubizwe mu rugo reka sayabababa aricyo bakora igitangaza Mana igitangaza iyo minsi itatu hazaboneka intsinzi iyo minsi itatu aricyo barema iyo minsi itatu umuntu waporomosiyo niko ndayibona umuntu yabuze akazi Mana bakamuha hindura amateka hindura amateka hindura amateka reka sayaba bishobotse basenga mu ndimi senga usanga reka ntuceceke turaguhamagara iyo mariyaje bikunda abantu yahomye ikirongo izina rya Yesu agasuzuguro n'umupapa ariko agasuzuguro akazi anakamusubize asitarane n'ubahishe Ubushobozi bw'Imana
senga umwete senga Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit.
thank you for supernatural anointing. Urakoze Lord, urakoze Kristo, urakoze kubona hari ikiremye, urakoze kubona ikiremye na ndasaba ibikundira abana bawe izina rya Yesu. Ramadosiye yarahishe yaragiye ubuzima batangaza intsinzi bamarayika bandure reka bagende basokorore bagende basokorore bagende basokorore bagende basokorore ashyirwe hejuru atangura simwe atangura simwe atangura simwe uno munsi baramuhesha nimwe bamenyereye yakenda petroli akuye amapetroli nabi batangaza ibitangaza bikorera bino teraniro. Hari umuntu afise umuntu w'iwabo atunzwe ariko aramusenyera niko ndabona aramupfunguye niko ndabona aramupfunguye niko ndabona atashe niko ndabona atashe urubanza bamuciye bari rukomeye ariko ararushimye niko ndabona asubiye mu rugo nabona umunsi mukuru n'umuntu yataha akoze gushimya inzu y'Imana kuko hari icyo Imana ikoze, hari icyo Imana iremye, hari icyo Imana iremye iciye n'utubazo bamuciye hari unakigiyemo Imana iremye itangaza. Turacyasenga Imana tugiye kwica Goliyati, tugiye kwica Goliyati Yesu ashimwe bikagaraye neza. Haleluya, amen. Tuwizeme cyatugamye no Goliyati ari mu musarapfu. Haleluya, tugiye kwica Goliyati. Goliyati yasaga n'ubukene wa Goliyati umuvuge mu izina, umuvuge mu izina Goliyati yawe ntabwo bamwicisha ibuye bamwicisha inyota bamwihisha umusoro ariyo Goliyati arapfa. Dusenge Imana Goliyati twice Goliyati twice Goliyati. Goliyati ari imbere yawe atabura Goliyati. Goliyati ahagaze imbere yawe Goliyati kurwanya Goliyati umugore
urakoze Mana, urakoze Kristo, urakoze Mana, urakoze ko hari iturere, urakoze hari iturere, urakoze ko hari iturere, urakoze ko hari iturere, urakoze ko hari iturere. Imana bakunda amashyi, amashyi y'Imana, amashyi y'Imana, urubuto rw'Imana ikoze, Imana ikoze, izina rya Yesu Kristo wacu, amina. Idashimwe Pastor. kandi ibyari byaragutangiye mu myaka y'ubuzima bwawe byose ikugweho winjire mu masezerano yawe n'izina rya Yesu. Inyuma y'iminsi 3 winjire mu burenganzira bwawe. Itanguriro igice cya 40 ku murongo waho wa 40 umurongo wa 13. Itanguriro igice cya 40 ku murongo waho wa 13. Yambowe yabohowa ikabwirwa ngo nyuma y'iminsi 3 ugiye kubohoka, hanyuma winjire mu burenganzira bwawe imbere y'umwami Farawo, utangure gukora ibyo wahora ukora. Yari yaraboshwe, yari yarafunzwe, ariko inyuma y'iminsi 3 yinjira mu byo yategerezwa gukora. Hari ibintu Shetani yakubujije kubamo, inyuma y'iminsi 3 uzobyinjiremo, uzobishikemo, uzobigenderemo, uzobyicaremo. Haleluya! Amahoro n'umugisha n'imbabazi n'ubuntu bw'Imana bujane nawe. Ejo ni saa 3.